V času, ko se je New York pripravljal na noč čarovnic, je 29-letni napadalec načrtoval svoj zlovešči načrt. Nekaj ur pred tradicionalno parado je s poltovornjakom zapeljal med množico in povzročil pokol podoben tistim, ki smo jih na evropskih tleh že doživeli. Po ostudnem dejanju je zapustil vozilo in tekal po cesti in pločniku, dokler ga policisti nazadnje niso prijeli. Svojega dejanja ni obžaloval. Še več, policistom je pojasnil vse, kar jih je zanimalo. In Mirandized interview statements with law enforcement last night and today, Saipov allegedly admitted that he was inspired to commit the attack by the ISIS videos he watched and had been planning this attack for 2 months. He also admitted that he had rented a truck on October 22nd to practice the turns he would make on his Halloween day attack. Za terorizem so v ZDA zagrožene najvišje možne kazni. Nobenega dvoma ni, da Sayfull Saipov nikoli več ne bo svoboden. Obstajata samo 2 možnosti, smrt ali doživljenjska ječa. Mnogi bi ga radi videli v zloglasnem Guantanamu. Tej možnosti je naklonjen tudi predsednik. A najprej sta na vrsti preiskava in sojenje. The investigation is very active and ongoing, and the indictment, we will see what counts are charged ultimately in the indictment, and some of them may be death eligible, some of them may have life prisons as the maximum, but the process by which the determination is made for counts that do have death as a maximum penalty, that goes through the process. Vsaka tragedija ima tudi svoje junake. Eden teh je newyorški policist Nash, ki je ustrelil in ranil napadalca. I feel that we were just doing our job like thousands of officers do every day. I understand the importance of yesterday's events and the role we played, and I'm grateful for the recognition we have received. I just want to thank my family and friends for their support and all the responding officers who assisted me. Napad v New Yorku je voda na mlin ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je že v času volilne kampanje zagovarjal ostrejšo migrantsko politiko. Uzbekistanec je v Združene države Amerike prišel z zeleno karto, ki jo je dobil na ameriški državni loteriji za zeleno karto. Temu načinu podeljevanja zelene karte so zdaj šteti dnevi. We have to stop it, so we're going to get rid of this lottery program as soon as possible. He came in through the diversity program, as you know, and we're going to stop that. We're going to, as quickly as possible, get rid of chain migration and go to a merit-based system. Imena in obraze dobivajo tudi žrtve napada. Umrlo je kar 5 Argentincev, prijateljev, ki so v New Yorku praznovali obletnico zaključka srednje šole. Njihovemu spominu so se poklonili v Rosariju, kjer so prijatelji obiskovali srednjo šolo. 5 profesionales, 5 compañeros que pierde la ciudad, que pierde la Argentina, que pierde el mundo, en un hecho trágico, en un hecho mundial, de resonancia mundial, que nos afecta a todos, no solo a la Argentina, sino que al mundo, como uno de otros hechos que se han enmarcado ya desde hace años como atentados, como lobo solitario, como un atentado terrorista. Poleg 5 Argentincev sta življenje izgubila še moška iz New Yorka in New Jerseyja ter ženska iz Belgije.